ngapa sana lancar kapi. Engkok gelek ngiding kabereng atarawi elang kersa 10 menit lalu berduma bede. Reng atarawi arosi cek cepet de engak balap neng ATV. Tarawian agak jieng eka cocokin anak muda. Bila abid becak enang imam lelet gerak enakku malam de jemaah seesare sinyala imam seforji seecale sinyala imam setriji. Ngocol jurus suliwa belum menit pun aminah. Maca surah Fatihah cuma ngalakun budina. Beni oleh pahala tapi jenam batu sana. Tak kira esa bejeng dek tumak inana. Sanyong letan patengkang apa jeng engak seset akela. Se andi embajo toro takok bengkong ngatapel kotak bu sarong ngami locot. Cek de iyeng Pak Andi ahlak de Allah. Cek nganjiyeng pagena nyempe de Allah. Becaan cein mainan patepak cek ngak munyin sabengan. Mak letak kare leso napa hosok delem pejengan bisa mak kekertusana saka imto debuna Imam Nawawi. Cek kormeto becaan kotu parapi. Nilai imam sebekusai bener pamacanang. Beni imam semudus sekapurukan ngakana. Apa jengucol jurus lanceng pandek dek ditena atarawi. Abalap engak Bang Rosi tak masanta becaan banyak tak tepak. Colon coan engak cacing kapanasan. Atarawian pada benreng trek-trekan ngebut makencang agak keng eta beng macan. Begena terawih begena.